Sarihajan High School long tiri ka mamay pen karbi lamen na may kapachun Japan bidi sarat tumpen may kang ni. Kanda jana long ikesom pardon. Dokmo ka rasenja klamalong kasalok amo kideng. Kardom kat ni suena berta thanbang neli chesong teron nun bertang tonpen RJ tham. Preni pai inko reser cap arni ada por pai cap por malompen hanjang nang so towar kok thom kachetok along non kevangji suri hinira trainer cap aning kana parman inko ra trok ang deng ningkane sek karbi lamet mai amai pi Arkoya chiklo nipai trainer cap pen nipai inko re si arni an hanjang nang so don surya klamalong kapachun pon Japan dirikam asai hem kimi kang pupon. Tirikam asai hemsar hidinat rong piar videng pensi ing pupon lo la pentu por pai kresia por malong pen Sarihajan High School a hemalong puthot RD doklong pen karbi lamet amai ki pachun pon Japan bidisara tumpen RD doklong kachingwai padopon labang so mai long mai ke chore pon sar hidinat rong pi pensi chari pon lo mai ke phalam te klardak peni embarim Rajendra rong pi pensi jai pon lo aluhi sar po man peni em Jogot Singh ingti em Amar Singh tisoatum chetong dun man peng aluhi embarim JC Pathak, EM Barim Hum Singh Bay, Superintendent of Texas, Karbi Anglong Autonomous Council, Sar Bay, Board Chairperson Barim, Kadom Terangpi, BPO Hakim Rongpi, Dilip Kumar Lekte Pen Chenglok, Kethe Kedingatum Chitong Dun Pen Inkora Trok Ang Teng Karbi Lamet Amai, Ninkan Esegamai, Mesen Pen Kepachun Pon Japan Chingwa Chingsai Pado. EM Atum Pen Kaning J Pon Ke, Bidi Sore Pen Chenglok Jakong Horang Tek An Ke, Nang Chirap Chito Dun Popu, Kachitong Dun Kethe Kedingatum Mangno Klardak Pen Pachini Pon, Perang Ke Anantarang Pen Abirta Bokojan, Kat News. Karbi Anglong Autonomous Council at CM lapen arisang ho tumpen prenipai inko reser cap arni khanda jana long pardon pen asona long e kesom padupon. West Karbi Anglong angkang khanda jana hawara long prenipai inko reser cap arni long pliadim long e somsi kaching thorang hap thopon. Karbi Anglong Autonomous Council at CM tuliram rong hang pen owi ching thur club apai song khanda jan tiniali pen rong ching tok kacheleng atowar khanda jan hong pharla hem pen PWD atowar pen Bilaspuri arong kedama towar kacheleng Japan long e sompon long e ke somolong langpher constituency MEC Ramsing Timung Vidisia Mai Pu Ramson rong pipen chenglok song akethiatum chetong dun rinti Teke langjun KCS Jonel Committee pen prenipai inko reser cap arni dokmoka rong supiang kang Jonel Karbi risonim so rong aje kepadua dim rasinja klam kasalok akam ke klempon pusik kat news long birta nang pale Swachh Bharat Abhiyan amolong pachaton dun pen pre nipaing ko resir cap arni dokmoka rasinja klamalong theng prang arphek pen arkoksi kasalok asai klempon kasalok asai long MLA Jairam Ingleng MEC Lun Singh Teron Vidisia Mai Pulong Singh Tokbi pen chenglok KCS asong jatum chetong dun Prenipai inko reser cap arni anarlo chitim porpai krania porpen dengong higher secondary satlang hemalong KSYC denarong area council atum kesing padopon Labang so mai long KSYC Harokhat Regional Council mai pu barasing rong pipen mai kichari pon along Kachophalui Central Committee pen dun mai pu Rajiv Tokbi Bikram Crow Bohiram Inghila pen kachitong dun alhui atuma phananta Karbia po pen archopon lo Anparta labang so mai long penang an KSYC long ke claim kidam koson si kemisenjima lahaya puthak klardak pen chathan chimum padopon la pen denarong area council long ta ke claim kidam ke pangtang pon Japan akimia bang phu bang phiatuma phan ingwai pon lo jet kro phan mai phu Vishnu tok bia phan dun mai phu waisong terang chun bang monin terang rap chun bang Tom Singh Kiling dihin rim bang Mohon kro phan rap dihin rim bang la pen pena ana bang phu bang phiatuma phan claim bang phwa pu pek pon lo Kat News sa Perangke Robin Bepena Berta Dengaw. Berta bang kalapan si Kangton Poniglo, laibom na Kat News senang, dumit hagme kurang tu.